yo Allah waɗ barke Fouta waɗa barke ɓiɓɓe Fouta ko goɗɗo go landi lan o inni wo ko honɗum artigo jawdi mum Fouta Jalon wo haray artigo jawdi mum Fouta Jalon ko addugol ndi ittandi Europe Amérique maɗi a peeji ara halfina jawndin e nder banque Fouta Jalon ka ko ittugol jawndin ton ara halfina goɗɗo go gaɗen aade makko ga wona bir makko ma be makko ma ka makko ma sit makko mo hooli min wona ɗum artigo jawdi mum Fouta Jalon min mo artigo jawdi mum Fouta Jalon ko honɗum ko ya investis e nder projet e nder Fouta Jalon investisgol noon ko e honɗum sa itti joni ma nde ɗe porto ma pays Afrique ɗo ɗe ɓe nder lagine ɗiya région ji a dili Fouta Jalon ɗo ko honɗum watta si a soodi leydi e nder Fouta Jalon andu artiri jawdi ma ndi Fouta Jalon sa a soodi leydi e nder Fouta Jalon artiri jawdi ma ndi Fouta Jalon si a soodi suudu e nder Fouta Jalon artiri jawdi ma ndi e nder Fouta Jalon si a utti entreprise e nder Fouta Jalon a addi jawdi ma ndi Fouta Jalon si ko usine créeɗa a addi jawdi ma Fouta Jalon si ko école darnoɗa a artiri jawdi ma ndi Fouta Jalon si ko pharmacie jawdi ma ndi arti Fouta Jalon c'est à dire bi ko investista tawa on investissement ɗon nafete an nafa famille ma nafa Fouta Jalon nafa julɓe Allah ɓen andu jawdi ma ndi arti Fouta Jalon sa ittindi ko yaasi a dindi alfinde nder banque andu ko ɓe banque heɓata nafa mum wona do an ma fay ma on addugo jawdi mum ndi ko ya investisse goɗɗum joni ƴetta exemple e adda mbuuɗi da ko yaasi adda mbuuɗi Fouta Jalon ɓe sodanan leydi ɗo ndin leydi sodama sa yoɓi goɗɗo go yo ferto a créé emploi on no heɓa goɗɗum juuɗe ma sa yoɓi goɗɗo go waɗa fossé entoura parcelle on heɓa jawdi juuɗe ma si a soodi jaare ɓen heɓa jawdi si a soodi koccu ɓe heɓay si a soodi kaaƴe ɓe heɓay si a addi maçon ɓe fi ɓe darno suudu ma ndun ɓen heɓay si a addi himɓe fi ɓe ñappo suudu ndun ɓen heɓoye goɗɗum e mum suuder ɓen moƴƴine baafe moƴƴine fenêtre ɓen heɓay juuɗe ma karore ɓen kadi heɓay goɗɗum juuɗe ma waɗa ɓen staff ma waɗa ɓen plafond ɓen ka heɓay jawdi juuɗe ma a yi jawdi ma ndin di finance ta nder Fouta Jalon ɗo ɗen wawi créégol emploi jeɗɗi jeetati ko yimɓe gulde nder Fouta Jalon ɗo jawdi men ndin a golli aɗa ɓi jawdi ton ko yaasi a addin ɗo hiɗa a walde hoore ma walla famille ma on walla ɓiɓɓe Fouta ko ɗum artigo jawdi mum Fouta Jalon so ƴii men innayi le plus souvent darne Fouta Jalon ma investisse nder Fouta Jalon ko himen andi so on waɗi ɗum on nafay hoore mon nafon famille mon nafa ɓiɓɓe Fouta Jalon na sike tawi ɗon kadi ɓantal Fouta Jalon siko yaasi darno ɗon ko ɓen ton nafaton al darde sike réalité e mum si on dogi ko ɓen ton hetta mais ɗo ko menni si a darni ɗo galle ma ottiɗo entreprise ma ko usine ko waɗɗa ɗo projet na dow mbuuɗi ma ko magasin construction matériel a heɓi ɗum Fouta Jalon ɗo ɗen ko han sonti waali ko maayi ɓiɓɓe makko ɓen fayi makko on ɓiɓɓe Fouta ɓen Fouta Jalon fu nafitira e mum fayda ɗen duwano wonde libanais ɓen chinois ɓen e indien ɓen laguen ɗo kono en famali fiwde en famali ko ɗum wala wonde ɗum ko par ce que enen jawle men ɗen fappo ko yaasi woni mi suuttama seeɗa e jawle men ko nder Fouta Jalon wonno hara ko watten wo ko dolnirɗen fof ko nder Fouta Jalon waɗɗen hanne goɗɗo suustadira ko yeeso men Fouta e nder Afrique ɗo e nder Afrique ɗo goɗɗo watantara yeeso men par ce que Allah nokkuɗen haqqil molanaki hiɗen wawi ɗaɓɓere hiɗen arsika hiɗen jogui jawdi ɗen jogui jangguɓe seydo hara ɗum noon fof ko Fouta Jalon ɗen donorade Afrique ɗo hay président ɓe jikkotono yeeso men mais ɗen sikku nandi ko sen lantike kala yaari nano ñaamo dow ma ley kala yeeyi ko faala nokkoten doole na ɗum doole ɗen ko sen mooɓi ke nokku gotum ko sen golli ko men ko sen jundiri juuɗe hay affaire laamu ndu leydi men ɗo en wakkil taw arten Fouta investissen Fouta darnen Fouta jogodiren yiɗidiren wallidiren seɓa heɓde laamu ɗum ne famali affaire laamu ko système ko ɓoggol wona ɓokkude ko ɓoggol ɓe yimɓe buwi nangodira si laamu ngu heɓo haray wakkilɗen jawle men ɗen ko yaasi arten ɗe Fouta Jalon alhamdulillah otu no welti
hande nder Fouta Djallon buyi faami o yi laawi no moƴƴineede haray ka moƴƴineɓe ɓen laawi Fouta Djallon waɗe laawi yaajuɗi golnowo wofi laawi ɗi yonti waɗa laawi ko fanɗi o largeur 20 ma 30 ma 40 Fouta Djallon ko enen jeeyi se fuɗɗi moƴƴin ɗo goɗɗum siko suudarnoten siko entreprise siko usine siko laawi ko watte Fouta Djallon ɗo te waɗi ko fanɗi waɗen fi ko arta waɗen fi taniraɓe men ɓen te waɗi fi men enen de ma fi ɓiɓɓe men de waɗen fi taniraɓe men ɓen ko waɗanten ko fi no watten concurrence ñande go par ce que anton no fum tawa si Fouta janɗi joni yaaji e ɓiidole jawdi no dogude kala no heɓde ko mum gon en comparte ɗe pays luttuɗi ɗe wawi crédit ko ente ko hay nation état e nder Fouta Djallon ɗo mi suutta on noon hay ndi leydi ni yaar ni ñande go aray kala lutte ko mum siɗen faala wakkilɗe ni mo faami yo wakkilo haray ɗo ko Fouta Djallon mamum ilan ko Fore Bulbine on jarama. Assalamu alaikum warahmatullahi. Yo la famille, mi wurga mi landi question e jam menen ga alhamdulillah menen jam. Awara toujours même famille. Ne bi wiide menen même famille. Haray no ngom men famille do wana ko zen de l'action ko inata famille ko ndey hara ko intérêt personnel. Menen nadum. Même famille argol développa ka mudum no wondi nafa, no mari nafore wa mungala. O yiɗum ɗo ngo hoggo ɗo ɗum ɗo no ittiri ɓaawo to ari continue ni ha yeeso ga on faami joni noon ko honno welila na ko howa kon tum no howa ha gayni waɗa kadi leɗɗe ɗe anndanɗa hoorema hiɗen mari important fewno ɗo actuellement moƴƴa anduɓe men kan no andi o yiɗe leɗɗe ɗe hantoɗon ɗo ɗe leɗɗe ɗe hantoɗon ɗo ɗeɗo ko ɗumani honno inantelan ko yalage woɓɓe inna kaju ko leggal yalage ni joni noon ɗum ɗo ko combien hectare woni ɗo min mi anda no janɗi moƴƴa no wallahi hande goɗɗo enen fof sa yiɗen fina yiɗen dawa hiɗen golla ko fi avenir meɗen e avenir ɓiɓɓe men ɓen sa daari ɗum ɗo hande ɗe leɗɗe ɗo ɗum ɗo no yehi ha yesto leɗɗe ɗen hiɗe ɗuuɗi machallah yo allahu barkinanmo guesa makko mban kala kadi marɗo rêve yo allahu wallitomo ñande ɗo ko 5 walla 3 ans hara déjà fuɗɗike récoltude sa nani goɗɗo no fina no dawa no golla ko fi yo ƴettu retraite law ma ɗum hara nafaymo nafa ɓiɓɓe makko ɓen nafa taniraɓe makko ɓen ko leggal tu wawa ma ɗum ɗon hande ɗum ɗo ka howa ɗo arta ɗo wayno ñande e ñande o hula goɗɗo nara ɗo wujji leggal naɓi ka muɗum hande siko boutique marɗa ma ɗum magasin ma ɗum goɗɗum e goɗɗum hara ñande o yiɗa huuli bonnanede ñande o yiɗa huuli janfede ɗa huuli wujjede te ɗum ɗon le mankata ɗa wawi hawnodirde ɓe gollida ha quelque temps tum ɓe janfoma ɗeɗo balɗe enen fof yiiɗo patron no détourna ko yata 200 millions labbe ɗo waɗali hay une semaine ka a haray ɗum ɗo ko sak hitande récoltata e konko récoltata ɗon kadi ko aray taweɗa ha récolté ko a yeyata ko an jaɓata mbuɗi maɗi a hula goɗɗo no janfima haray awa en faami noon hiɗen duwa arde gollitira Fouta Djallon ma ɗum lagine fof kala ka wawɗa heɓude sifa ngo hoggoɗo ara kolotira tuta leɗɗe woni o yalage ɗo no moƴƴi vrai par ce que kilo yalage yeyama ɗo hay 10 000 francs guiné kundara parti ji ɗin fof wano kunsitel anduɓe kunsitel ɓen fof no yiwde ɗon kadi parti ji ɗin ɗon fof no waɗa yalage awa haray leɗɗe ɗen no mari important ɗum ɗo tu wawɗa tutude hara hula hay fus nafema nafa ɓiɓɓe maɓe nafa ɓiɓɓe gure ma nden fop nafa hay taniraɓe maɓen awa haray ko ɗum ɗon jama on faami tutugol ɗum ɗo kala ka yalage moƴƴata yimɓe ɓen tutu siko mango siko piya siko dukumme siko kaccu siko lemunne kala ko on tigi wawi tutude tawata no wonde no nafamo haray yo on tigi wakkilo haray ɗum ɗo ndaare ɗum ɗo combien hectare haray mi avance e motan on ha yesso to seeɗani mi holla on haranaka mi dari ɗo tum la famille a wayno hoggo ngon naari ɗum ɗo fop o yii hogon no haynade nder ka fop ko yalage wallahi ɗeɗo yalageje ndaare ha yesto combien hectare machallah et puis mo darni toon kadi galle mo yi ko yesto o yii leɗɗe yalage ɗen ko jaaloy tu woni ga ɗo nenne ɗo ennam walla 2 ans ɗo tun ara ɗe fuɗɗike récoltude ndaare machallah ndaare hogo ngon ɗum ɗo hay min mi anda ko combien hectare ndaare leɗɗe ɗen nono laba nan wallahi na famille ko ɗum ɗo woni avenir
sa nani avenir walla mi ƴetta retraite law ara hakkille maɗe noni tranquille ko sifa ɗum ɗo anda eɗo patroru wallahi hara mo jogui mbuuɗi ko lella kono ara fototako par ce fiyo ɗum il faut contrôle commerce ko noon sa contrôle ala hay so ko ɓiɓɓe maɓe ɓe bonnayyi ndaare ɗo la famille mi wata filmude ha katti to ndaare o yii machallah ɗum ɗo fof ko leggal yalage on calcule si ɗum ɗo fuɗɗike ɗum ɗo récoltude ko combien de tonnes heɓata ɗo par an machallah way e doye 2 métres ɗo kadi ɓe haɓɓi ɗo beyi way leydi laguiɗen ni ko leydi business billahi la famille ndaare ɗo yalageji mi anda mbo jeeyi ɗo kono ɗum ɗo welilan yo allahu barking newnana kadi kala faalaɗo mi aɗini ɗo vidéo jardin on no janɗi moƴƴa no wallahi o yi goɗɗo kadi ɗo ɓeɗo ko ɗo haaɗi ɓeɗo goɗɗo kadi aɗi tokki ɗo oɗo kadi fuɗɗi ɗo continuer ha yesso ga bonne journée Foutawel la Nikou investir en kam en nani la famille tawi weddito